Šta znači suvi za ljude koje ne znaju? Suvi je zapravo tehnika sporog kuhanja na određene temperature. To je jedan super aparatić. Mm-hmm. Ja sam svoj kupio u Kauflandu za 500 kuna. Inače su jako puno skuplji. To mi je za doma. Tako da super treba imati vakumirku za to. Znači unutra možeš vakumirati možeš kuhati što god hoćeš. Ali dobro, evo, vakumiraš dobar komad mesa. Dobar komad mesa, izvakumiraš ga i staviš ga na određenu temperaturu. Evo, unutra je voda, ali tako? Gdje? U aparatu. U aparatu, da, znači ja stavljam veliku gastroposudu, odnosno veliku posudu, unutra stavljam vodu, stavljam suvije, zagrijem ga, što se tiče obraza, stavljam ga na 70 stupnjeva. Kad dođe temperatura do 70 stupnjeva, stavljam unutra obraze i stavim timer na 36 sati. I u tu vrećicu još stavljam neke začine, malo crnog vina, malo maslaca. Mm-hmm. U vrećicu? Da, znači u vrećicu stavljam maslac, timijan, crno vino, suhu šljivu, sol, papir. Okay. I suvijam 36 sati i onda zapravo kad se to sve isuvija, otvorim tu vrećicu, izvadim te sve sokove van i od tih sokova zapravo radim taj demiglas, odnosno žu, i onda opet to prevakumiram i stavljam u frižider. Znači kad ti onda izvadiš te obraze van, dobro, šta dalje radiš sa njima? Znači pretpostavljam da čim ih izvadiš ne idu odmah na tanjur. Znači oni su, to je tebi priprema u principu. Tako, to mi je priprema jer se to radi 36 sati, tako da mi je treba zapravo dosta dana da ja to pripremim i trebam to raditi unaprijed. Da li ih onda moraš prije nego što idu na tanjur? Dobro, treba zagrijavam ih. Zagrijavaš ih, da li ih dodatno pečeš možda? Ne, samo ih zagrijavam. Ok. Apsolutno, znači samo vrećice opet idu u suvi, zagrijavaju se i to je to. I oni se opet vadim iz vrećice, samo vadim. Još malo bolje kad razmislim, pulled pork bi bio brutalan u tome. Pulled pork je super, tamo da. To bi bilo to top. Bi bilo top. Da. Koje bi recimo začine stavio u vrećicu za pulled pork? Kad bi stavio koljenicu unutra, šta bi sve ubacio unutra da se suvija to? Ja to uvijek radim, stavim ti uvijek dimljenu papriku, sol, papar, mljeveni korijander i to je u principu to.